फायदे जोंथिनि नालायानो मोबाइल फोन no SSD बाइक फर्म फिलअप खालाय आबुन तै नालायानो पहले नों थांनि क्रोम न ओपन अंखा हंके क्रोम टाइप खायदी ssc.gov.in हमायके खायदी और अंखांकाय ओपन खांकाय ब्राउजार अजागाव क्लिक खायदी आजा क्लिक लॉगिन इन और रजिस्टर तंगन आजा क्लिक खायदी लॉगिन और रजिस्टर कर नरकला नखना न्यू यूजर दा हेक रजिस्टर नाउ आजा क्लिक खायदी आरा क्लिक खायगोन महै नुजाखै लास्ट खायदी स्क्रॉल खायै कंटिन्यू क्लिक खायदी कंटिन्यू क्लिक खायगा जागा तंगनाय एक नंबर नसुंगो डू यू हैव आधार कार्ड तंगसुंगो यस आजागाव आधार कार्ड नंबर रेडी आप्रकाय निजिनि आधार कार्ड रेडी ओंखाय दासे वेरीफाई अब नंबर मासिनाय ओंखा टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड आरो नांगया कैनेडियन बुमु रेडी नि बुमु बुमुरक फिलअप खायप्रो काहाम का नाय खायदी जाते सायंग याते ओ जगह बुंसे प्रो से वेरीफाई बुंनाय जगह वेरीफाई अब बुंगु नरा बुमुसे मिस्टर सिरि अब हायराव यूज ta खायदी ओंखायनो नि बुमु को बुमु तंग हुंगा जार नंबर संगो आजागा नो आरो करे कुं खायनाय जेंडर क्लिक खायदी जेंडर नि जेंडर रेडी वेरीफाई जेंडर डेट ऑफ बर्थ इनका क्लिक खायदी आं जगह डेट ऑफ बर्थ सिंदी बसगो डेट ऑफ बर्थ एकदम फिलअप होनो काहाम का नाय खेल खायदी जाहाते आर मिस्टेक नियाते खाय वाइसा मिस्टेक थाखाय बेलानो साबनो कारेक्शन खायन तो गय थांगो वेरीफाई इनका डेट ऑफ बर्थ नि क्लिक हैबि का ताबो खंगाय फादर्स नेम फानबो मगेदी कसा वेरीफाई फादर्स नेम काबों का मदर्स नेम मानी बो मगेदी तला तसा वेरीफाई तंग आजागा वेरीफाई दी ताबो उनके 9 नंबर तक मेट्रिकुलेशन बो बोर्ड पे माइटिमी पास त्रिपुरा बोर्ड उनका तला थांगे तीन जगह थांगे नगरा त्रिपुरा बोर्ड आजा क्लिक खायदी एबासे वेरीफाई तंगो वेरीफाई बाहाय हाय सेम टू सेम खालायदी थांदी बेबायका वेरीफाई खाय ताबो रोल नंबर सिन माइटिमी रोल नंबर बस अब नरक दी रोल नंबर सिम रेडी आरो तै कबमा बस कलक मता अब रिया फनंगो year of passing rok maitim pass khamani year read jagao je verify abo same to same gata poni ni highest education busuk tong graduation ready haireba o jaga highest level of education o jaga nang tumu 12 final jorano 12 final college paya khonka 12 final ni no ready yaba 12 final pai college port tong ni college no graduation complete ni yakai kamon ta ready 12 final ni no ready o jaga ओंखाय हाईएस्ट नि जें कोन रेडी जे वेरीफाई और इनकर कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर ओ जगह नरंनि नाम मोबाइल नंबर रेडी ओंखाय आबन यागल सेंड ओटीपी थानाय नं यागो ओटीपी
hangka hangkai oro enter mobile OTP tongo aro OTP sindi OTP phaika hangkai OTP phaimon OTP residi aro validator redi haike no norok ro email nongorni email redi email bo OTP thangnai OTP thanka ro bo nongni email OTP redi OTP thangman jotno validated ungbai khangkai tewaisa kaham khe check khlainai di check khlaibai pai khangkai abon yaglon rok tam khainai save and next soridi tabon kai register ungbai paikha abon yaglon rok registration number sokpainai omono mojotoni di registration number sokpai bai khangkai no tam khainai continue redi continue komo haike nukjakha oro nuknani registration number redi tenong mobile number password flaimani abono ready tabo registration number rekha registration number ribai khangkai oro password didi nini mobile number flaimani abo password no rekha abo yolo captcha no sindi captcha simai kai sign in disidi sign in rikhangkai no omo hai kaisa interface nukjak phainai oro nini ul password mobile number phaimani te new password swnamani new password swnamtani o kom mano 8 character ma tongnai nini bungmai tei nini mungno thepawai swnambai mano tomung swnamna ringyang hingkai nor comment no sungdi ang abo kom aboni comment no siriwano new password dikha aboni ulo confirm password bo ribaikha password swnambai khangkai no omo hai security question sungano boro achai tei nini hamjakmani movie tamo hinai angoro security 1 ni answer rekha boro achai sungma Agartala tabo what is your favorite movie hingkang rekonokok ang Bahubali riri rakha security question ni ribai khano tak save and next rekha apumra okay ungbaikha password ungbaikha tabo khangkai norok password di mani bujiakhe comment khaidi ang comment o sanai norok na pon dei password rok swnambai khe jotno okay successful ungkhangkai o jaga nini registration number isinai registration number ribai khangkai aboni ulo password to nung password katal snamani o password katal no rinai hingkai oro password dikha tei captcha o sinka aboni ulo login redi login dikhe no omo hai interface nukjaknai oro tam paikhnai di nini personal paikha password creation paikha tabo oro thangtongo additional details aboni lo declaration of thangnai hai deba step by step thangtongo tabo tamkhani additional details o thangnai thangna jaktamo ikora mo kaham ka ekdom be careful ojo khlaitani wo ikora inadi category tamo redi ST verify category same to same nationality tamo nationality to citizen of India Indian hai deba gai orok musa sina ya visible identification marks o jaga tam riwiman o jaga nini sino bagai nini kono ekta symbol nini bosakha sobai koksa pan gai ridi sobai koksa gai yakdi kaisa khain tong yakdi gini khain to abai kaisa tobo visible identification mark kaisa rimanta mane sini jakni kaisa riman o jaga tam riman available mari mangkai do riwi di kono nya sawi man khangkai ngaro 5 number tongo nang physical handicap da hnai ngaro no ready ngkai oro 6 number ni permanent address ready para by post office tei PS abori khinungo ngkai ni noro address ribai de state ready ni state abon lo district abon pore pin code is present address name same as permanent address abai khaimo same number jonga yes ready automatic ora fill up khaibi kangkai kaham khlaiye check khlaiye paithogo tam khlainai save and next no sinini save and next kangkai omo haike nukjaknai okay success nai save and next ribai kangkai omo haike nukjaknai ora angkai declare ready
declare seke omhaike nugjak phainai gorotam khlaimano rok sako print se tungo a print no box chini print khlaimano mola ka khaipa no suko haipan khlaini na hakai kaham ko print abo ribe khangkai no declare ribe khang omhaike nugjak phainai joto nini form fill up ni registration number joto nugjak phainai omono screenshot diwina ragdi omo kaitamo registration khlaibe kya registration khaimo olose iko tolawo tongo constable GD in central armed force abo haika tongo abono SSC GD ni form fill up khlaimo kata prokai tabuk o nung registration khlaimani bisingtei sudo SSC GD simia o registration number by SSC website to jesapano notification job ni notification thangka abono apply khlaimanai hingkai omo hingkai registration ni hingka form fill up bahai khlainai abono no phunuknai norok next video nai tongdi।